O, dober dan, gospod Gazivoda. Mojmir. Ja. A sem vam to povedal, da mi en non-stop pošto krade? Ja. Zadnjič, recimo, je bila tale revija Moj vrtnar. Čist zmečkana. Očitno je, da nekdo to veselo lista, ne? Sam svoj vrtnar. A daj ti prosimo z Mojmirjem, pa koga zanimajo te oslarije? Ja, boste to. Ampak pazite, kaj sem jaz naredil. Jaz sem pa zdaj v nabiralnik past nastavil, ne? Tako da, ko bo prišel, ko bo hotel pokrasniti, ga bo samo mišalovka, cap, po pastih. Mojmir, vi ste res en kreativec. Na, zdaj mi pa še en mišalovko ukradel. Kaj češ? Gospod Miloš, dajte vi tlele počakati. Ja. Grem jaz zdaj po policijo, oziroma policijo poklicam, poklical 113. Ja. Dober dan, gospod Pribršek tukaj. A lahko takoj prijete, meni očitno, da nekdo non-stop pošto krade iz Kaselca. Jaz bom temu naredil konc. Dajte vi, prosim, tukaj počakati, da oni pridejo, pa da to zadevo reši. Nujno policijo! Nujno! Nujno. Nujno! Jaz so...